වගුතුන් ගෙනස්තේ ඉවෙන්ට أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamu alaikum, hello and welcome. Huriha MN Ocean 650 ge across Maldives ge phase 1 event me across Maldives event ge phase 1 launch kurumu ge event. Then phase 1 ne bune metan ara war baur phase take otiba edo across Maldives ge me event de phase ka ebede egoto miyadu me phase 1 ge launch miyoti across Maldives ge me hinga non-profit Ocean 650 ki preserving adi safeguarding marine ecosystems of border focus ko geng masake kuramunda non-profit across Maldives ge me event ga across Maldives mida event ga de world record attempt kurane ege terem dem me ege tereng da furutama attempt furutama world record ge launch miyadu miyati em furta miyadu ge mi event mi fashadini aminat shaffana muhammad ge guruwan kiyewumun ade ya ekiga ma gina wagultaken heda noko beenuwan vi ha sawahaka mi team ma huriham menna introduce kollade across Maldives ge mi team hem kumas
Assalamu alaikum. Shafing edo. Then I will, because my team ekkon ginai berumi ho I'll talk in English. I'm gonna call all the team guys up here mostly. Yeah. Said, Das, Bushan, Afshin, Sugar, Olivia, Zana, Anna, Hood, Shah. So me ingeto team aki, and we are together going to break the one of the world first world records in long distance, 17 kilometers around Hulumale and Hulule in under 6 hours. So hope Asumiti delay kuda delay ngasi. Original dive plan miharu any badal for 18 nani me on Wednesday a dive mikurani. So this will be just an opening and introduction to the team. Thank you. Thank you, Shaf. So, across Maldives, aslo me event kodako introduce kolla dena algon. Me event design me vefawani de phase ka bahala phase 1 ga Shaf mention kolle hen me Male region ga world record me attempt kurani e hulumale washagen 17 kilometers, right, Shaf? Yes, 17 kilometers. So me dive aro me wagut plan kuro me dani Wednesday budaduahu. Then Miharu dive ge final preparations are underway. Then we are hoping to have all the equipment tested and all the safety and security checks done by then. In Radkure we among ane world record break wa kotaka mikan kuriya dan karne. Dosha? Yeah. Miyadu then ane miyadu ehem vima alme mi event launch kollafa mi komiswaraka dive ane trial test take run kollan. Kollar we are hoping to do a live feed as well. Then this is still in the works, and hopefully we can bring it to you on our social media channels. So please follow our social media channels. We are on Instagram, Across Maldives Event, at Across Maldives Event. So please follow and check it out. Phase 1 naki. So we are hoping to kind of execute on Wednesday. So please stay tuned. Phase 2 album plan ko for 2026. 2026 ko event aki aslo across Maldives aki. So across Maldives 2026 ke event huga algomme mi attempt kurani turakonuge northernmost tippung feshigen adduge southernmost tippa hame muli divihiraj ekko cross kurang kura iruga kilometers 460 kilometers, over 460 kilometers jahan. Yeah. That will be a world record. Danaka huriha atolutake selected areas so dive kuramundan. The event ga algme merum vani we have is bodaka rajyege communities bari koggen divehin emmen ebbawanta kama ekko execute koreven kahala bodu event kan hadan ehmima stay tuned for more updates on that event as well. We are currently planning all of that. We are currently planning side events, so please reach out to us if you would like to work with us. And yeah, looking forward to Wednesday, Shaf. Yeah, all good. So after this segment, we're going to do the awards. Then me event across Maldives me event ge partners gotuga tibi farataka token of appreciation ge eche dinu egotum miyadu mi token mi adi hawal wan mitaga present kon tibi partners unna dekam huriha partners unna sebe huri hama tokens egotu eme furta me goadani STO ya STO ki across Maldives ge logistic partner
PSM then hama horiha menne singene hen PSM ki me event ge media partner Wemco okay community partner gotuga Wemco host and engagement partner gotuga HDC අදේගේ තුරුන් හම බේනුම්වේ මියදුගේ මේ ශරෆ් වෙරි මෙහමාන් චීෆ් ගෙස්ට් ගොත්ගා ඔදුරුවේ ඉන් Minister of Fisheries and Ocean Resources ge Honorable Minister Ahmad Shyam vis me token hawal kolla Thank you. Then Miyaduge Sharaf Veri Mehman, Chief Guest of the event, Minister of Fisheries and Ocean Resources, Honorable Minister Ahmad Shyam Komis Etche Medalu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala hamda shukr kuran Rasul sallallahu alaihi wasallam salawat salam labung dua kuran mi dua ga iture kale fan ga astabun shamil kuran Ocean 650 ge event across Maldives ge mitana wada antibe huriha be from mi event durum ballawum inda huriha be from assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ade eme frutama sama mi khas event around the devikamataka chef around ge swara ga akhe wara kurisure Shafras Naim adi team wara ikhlas tarikama ki galon shukr danno mi yaginus around libena wara bodu ufale wara bodu sharafe ade across Maldives ge mi de attempt mi ulani mi world record den frutama attempt mi haftaga Wednesday ga ege masake noniam e project feshigen dane kamuge ufawer khabaru demega shafe devi around duaves kurani around umidos kurani they attempt was world record they attempt was kamyab they attempt wegen dane kama dihrajya ki muudu washaya myoti nuwadiha nuwa insatta myoti muudu khandu algol mennavore boda mikantata duniyege ehen eves gomak kun kurumaki awnan hiani almen aduganan chehene kama miyad almen be fene tafatu eki avenues tan almenge wakin khas ko mi zuwanunna adi eki daratoga maseh korawa bebe flun mi a ijadi kantataka ekiga almenge kanduge wasiletta noni almenge kandu ge beenun adi almenge miha riti mahawle kanduge mahawlen oikkan duniya dekkumattaka waran ijadi kantatta korabamun gendawatan almen nam yada fene mi almen ufa kurakame mi fada kankama sarukaruge furihama support oikkan almen nam yengeni mi event ves demega partnerunge gotuga mi stage wada nei befrun announce koravi nantakun almen nange bayenge mi sarukaruge oken khas korais jumhuriya ben fluwe mi event ki mi kamyab event gotuga mi kuriya da ade Minister of Fisheries ki engodanwane mi war boda mi kanduge mi hinga kantoge mi regulatory body ek gota menen wakin khas ko alme diharajya kande bonafiyam mi war boda mi mind up yennani masari kama diving na mi khala kantatta almen ministry ge faratum wes mi wani mi fada mi dennevi diving na gulun hori program en ei maswari kan kurar almen mi har mi fahag mi kurani diharajya ge maswari diving gear eba benun kure
ಫೀನು ಮಟ್ಟಕ ಮೀದೆನ್ನವಿ ಫೀನಾಗೆನ್ ಎಂಗ್ ವೆರಿಕಂ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಅವಳಮೆನ ಗಬೂ ಕುರವಣಿ ಅವಳ ಬದಾದಿರುಗ ವರಗಿನ ಡೈವರುಂ ಡೈವಿನ್ ಕುರಾ ಫರಾಯತ್ತ ಮಸ್ ದೋನಿ ಫಹರುಗ ಡೈವಿನ್ ಕುರಾ ಫರಾಯತ್ತ ಹಕಿ ಎವಿಸ್ಕಾದ ತಮ್ರೀನೆ ಲಿಬಿಗೆನ್ ಮಿಕಂಕಂ ಕುರಾ ಫರಾಯತ್ತ ಹಕ ನುವಾತಿಯಾ ಎಕೀಗ ದಿವರಾಜ್ಯಗ ಮಸ್ರಿಕಮಗ ಹರಕಾಯತ್ತೆರಿವಾ ಅದಿ ಮಿದೆನ್ನವಿಹೆನ್ ಎಂವೆರಿಕಮ ಫೀನಾ ಫರಾಯತ್ತ ಹಕಿ ರಕ್ಕಾತೆರಿಕಮ ಎಕೀಗ ಎಕಂ ಕುರಾ ಫರಾಯತ್ತ ಹೆ ಗೊತುಗ ಹೆದ್ದೆವಮ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ವರ ಮುಹಿಮ ವೌದುಫುಳೆನ್ ಎಯಿ ದಿವರಾಜ್ಯಗ ಮಸ್ರಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಉಳಂದೆಗ್ಗ ಮದುವೆಗೆನ್ ಎಫ್ ಫಳವರಿಯಕಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಡೈವ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಒಯ್ ಫಳವರಿಯಕಂ ಹೆದ್ದೆವು ಅಳ್ಮೆ ಫುರತಮಾಹರು ಮಿಗೊತ್ತುಂ ಫನ್ಸಾಸ್ ಹ ದೋನ್ಯೆ ಫನ್ಸಾಸ್ ಹ ವೆಸಲ್ಲೆಗೆ ಡೈವರುಂ ಅಳ್ಮೆ ತಮ್ರೀನ್ ಕುರಿನ್ ಏಗ ಮಾನೆಯಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ವೆಸಲ್ಲಕ ಎ ಡೈವರೆ ಫನ್ಸಾಸ್ ಹ ದೋನಿ ಗ ಮಿಹಾರು ಇರಾದ ಕುರವಿಯ ತಿಬೇನೆ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಡೈವರುಂ ಅಳ್ಮೆ ಮಿ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರನಿ ಮಿಹಾರು ಬಜೆಟ್ ವೆಸ್ ಕೊಫೌನ್ನಾನೆ ಅಡ್ಡಿಹ ಡೈವರುಂ ತಮ್ರೀನ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಬಜೆಟ್ ಕೊಫೌನ್ನಾನೆ ಎನವಸ್ ಅಳ್ಮೆ ಮಿ ಯಗಿನ್ ಕುರನಿ ಎವರೆ ಅದದು ಇತರು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಅಳ್ಮೆ ಇರಾದ ಕುರವಿಯ ಮಸಕ್ಕೆ ಮಿ ಕುರನಿ ಅಳುಂ ಬೇನುಮನಿ ತಿಂಗಹರು ತೆರೆಯಗ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯಗ ಪ್ರಥಮ ತಿಂಗಹರು ತೆರೆಯಗ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯಗ ಮಿ ಮಸ್ವರಿ ಫ್ಲೀಟ್ ಗ ಮದುವೆಗೆನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ದೋನ್ಯಗ ಎ ಡೈವರೆ ಬೆහෙಟ್ಟು ಏಯ್ ಮಿದೆನ್ನವಿಹೆನ್ ಹಮ ಎ ಡೈವಿನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೆರೆಯಗ ಅಳುಮೆನ್ನಂ ಎಬ ಕಿಯಾದೆವೆ ಅಳುಣಂ ಹಮ ಯಗಿ ಮಿ ಇವೆಂಟ್ ಕಿಯಸ್ ಹಮ ಎ ಫದ ಇವೆಂಟ್ ಎಬ ಕಿಯಾದೆವೆ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಿ ಕಂಡುಗೆ ಮಾಹಾವಲುಗೆ ಮುಹಿಮುಕ ಕಂಡುಗೆ ಮಾಹಾವಲು ರಕ್ಕಾತೆರೆ ಕುಣುಗೆ ಮುಹಿಮುಕ ಅದಿ ಹಮಯಾಯ್ಕಿಗ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮುಕಮಕಿ ಕುರಿಂದೆನ್ನವಿಹೆನ್ එකන් කුරා ෆරායත්තහුගේ සලාමතා රක්කාතරිකම් ඒ හුරිහාකම කෂවරුවගෙන් දානේ මිදෙන්නවිහෙන් අල්මෙන්න දිවහ රාජ්‍යයේ හුරිහා දෝන්යෙග්ග මදුවගෙන් ඒ රෙස්කියු ඩයවර රෙස් ජුම්හුරියා ගවදු ෆ්ලයි ගොතන් අල්මෙන්න ඒ ප්‍රොජෙක්ට් නිමාද විච්චකම වලිනු ශෆ්ගේ මි එක්‍රොස් මෝල්ඩිස්සකි ඉරාද කුරවියා දිවහ රාජ්‍ය මිකමුග වර නෆාහරි ප්‍රොජෙක්ට් එක වෙගෙන් දානේ දිවහ රාජ්‍යකි අල්මෙන් අබදුවස් ෆතුරුවරින් ඇට්‍රැක්ට් කුරුමට්ටක වර ගින හරකයිතන් හින්ගේ තෆාතු ගොගොත මිකංකන් කරවෙනි ಅವನ ಹಮ ಯಗಿನ್ ಶಫ್ಗೆ ಮೀ ದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮೇರು ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಮೀಗೆ ಕುರಿನ್ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯ ತಾರಫ್ ನುವಾ ಎತ ಫರಾಯ್ತಕ ತಾರಫ್ ನುವಾ ಎತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಕ ಯಗಿನ್ ವಸ್ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯ ತಾರಫ್ ವೆಗೆನ್ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವೆಗೆನ್ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೆಗೆನ್ ಇರಾದ ಕುರಿಯ ಮೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮೇನಿ ಅವನ ಹಮ ವರ ಬೊಡ ಹಮ ಮೀ ತಿ ಶಫ್ ಅದಿ ಟೀಮ ಇಂಗೇತ ವರ ಬೊಡ ಕಾಮಯಾಬಂ ಎದೆಮು ಅವನ ವಾಹಕ ದಿವ್ ಕುರಾಕ ವಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಅವನ ವಾಹಕ ನಿಮ್ಮಾದಂ ಕುರಿನ್ ಅವನ ವರ ಬೊಡಂ ಎದೆನ್ ಅವನ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಮ್ ಎ MMRI ಇಂಗೇತ ಅವನ ವರಂ ಎದೆನ್ ಮೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗ ವರ ಗಿನ ದೋಸ್ ಹೇದ ಮಿ ಕುರಿನ್ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಗ ವರ ಬೊಡು ಸರಹದ್ ಅಸು ಮೀ ತಿಬೇಫುನ ಮೀ ಬದಾದಮುಗ ಫುರ್ಸತ್ ನೋನಿ ಮುಡಿ ಟೀಮ್ ಹರಕಾತ್ ತೆರಿವಾನ ವರ ಬೊಡು ಸರಹದ್ದೆಗ ಒಬ್ಸರ್ವರ್ಸ್ ಕುರವಾನ ಇಂಗೇತ ಅವನ ಎದೆನ್ ಹಮ MMRI ಯಾ ಏಕೀಗ ಮೀ ರಂಗಳ ಗೊತಕ ಮಸಕಿತ ಕೊರೆವು ಯಗಿನ್ ವಸ್ MMRI ವಸ್ ಬೇನುವಾನ ಅದಿ ಹಮ ಯಾ ಏಕೀಗ ಹಮ across molds mi project ke befolmes awna hama yagin benum fulwane miga hama MMRI yaki gesmasse kurangeta awna hama dawata arwan hama yakan egota kuriya gendema adi sefar awna mi fursat devi kamata ka warabada shukru danna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you minister. Miya sabu miyaduge mi opening event nimumakan ayroga adi sefar hama ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇನುವೆ ಹುರಿಹಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸುಂ ಮೀ ಇವೆಂಟ್ ಮಿ ಹಿಸಾಬ ಗೆನೆಸ್ದೇಂ ವರ ಬ್ಯಾವರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸುಂಗೆ ಹೀತೆರಿ ಕಮ ಎಕೀಗ ಮಿಯೈ ಎಗೊತ್ತುಂ ಹಮ ಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇನುವೆ ದಿರಾಗು ಪೊಲೀಸ್ MNDF ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೆವರೇಜಸ್ ಟೂರಿಸಂ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ MMPRC ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ STO PSM Wemco adi HDC mi huriha faratan adi giturum wes eki goiggota mi event furihamako miha war genes den maseke mi genes devoni adi wes sama ituru faratakege ehi teri kama ekiga eme mi huriha faratakes war boda shukriya adi mi event මිගඩිය නිමුණස් මිතාග එබහුරි වර බෑවරු ස්ටෝල්ත මී හුරිහා ස්ටෝල්තක මිරේ ඉරු ඔස්සෙන්දෙන් හම හුරිහා ෆරඇත්තකං ඇස් මිතන විසිට් කොල්ලා මි ස්ටෝල්තකුන් එච්චි ලිබෙන් හුන්නාන අදේ ගිතුරු මී ඉවෙන්ට් ඇක්‍රොස් මෝල්ඩිව්ස් අබෙහෙ ගොතුම් වෙ සිතුරු මවුලුමාත් හම මිරේගේ හයි ජහන්දෙන් හුරිහා ෆරඇත්තක ලිබෙන් හුන්නාන් එහම වරබර ශුකුරියා හුරියා එම්මෙන් වෙස් මිතනං ඇස් මී ඉවෙන්ට් එක බෑරවිල් දිනිති. Thank you all.